kuko hakiri ibyizigiro by'igiti iyo giciwe yuko kizokongera kunaga kandi ibitonoma byaco bitazobura. Imana ishimwe. Ni message ikomeye kuri wewe tugiye kubana mu materaniro yo ku munsi w'Imana. Aya materaniro n'amateraniro akomeye agiye kongera ibyizigiro wewe. Waraciye takaje ibyizigiro, waratakaye, warihebuye, hamupanga kwiyahura, warihevye, nta cyizere cy'ubuzima ugifise, ariko mfite message k'uyu munsi w'Imana ko hakiri ibyizigiro naho igiti cyakiye k'umuzi wacyo ukiri mu ivu, ariko imvura niyo yongeye kugwa kirongera kikanaga kikaba gitoto. Umva message ukivuga, naho bakubwiye amajambo ko mariage ntari, naho bakubwiye amajambo ko nta kazi nta, naho bakubwiye amajambo ko kazi kw'ishuri tazoyima, naho bakubwiye amajambo ko nta buzoge, naho bakubwiye amajambo ko nta promotion uzobatora, naho bakubwiye amajambo ko nta mission uzopfa bajanye, naho bakubwiye amajambo bakaguhebuza ko nta visa yawe uzopfa isohotse, naho bakubwiye amajambo ko nta kintu na kimwe kizopfa cemeye ku buzima bwawe. Mfite message ivuga ngo haracyari ibyizigiro. Ibyizigiro bikihari n'ibyaha nuko gihemba. Ibyizigiro bikihari n'ibyaha nuko baguhaye amasumo ntiwapfa. Ibyizigiro bikihari n'ibyaha nuko bakuroze yandika vayo ariko ukabugihemba. Mana tugire neza, haracyari ibyizigiro kubyara, haracyari ibyizigiro kubona akazi, haracyari ibyizigiro nawe kugira amagara meza, naho bakoreje mu burozi mu buzima bwawe, haracyari ibyizigiro. Ngwino ku munsi w'Imana, ngwino ku munsi w'Imana. Avandi haba hari amasengesho adasanzwe imbere ya saa sita mu gitondo, isaha zigira amateraniro batanguye. Ngwino, ufite message ikomeye kuri we watakaje ibyizigiro. Mfite message ikomeye ya premidi kuva saa 9 kugeza saa 12 uhawe ikaze. Hari imbaraga z'amasengesho. Imana ivuganye naje ngo kutapfuye biratashoboka. Mani tugire neza, wafatiye ku majambo y'abantu bakubwiye, ubigaragara ko batakaje ibyizigiro no kwiheba, wagiye mu byaha kubwo kwiheba, wagiye mu ntege kubwo kwiheba. Garuka kwa Yesu, aracyakora, aracyarema, aracyashiraho, aracyatanga urubyaro, aracyatanga akazi. Kutapfuye byose biracyashoboka. Tuguhaye ikaze kwa Mungu isaha 2 tuheza isaha 6 n'igice, ku munsi w'Imana isaha 9 kugeza isaha 12. Ngwino nimba unagwaye, ngwino nimba unagwaje, muzane imbaraga z'Imana ziracyakora. Yesu ko yarari na n'umunsi ni kwakiri. Imana ibahezanye. Shalom shalom.